The 15th Toyota Baltic Spare Parts Specialist Skills Grand Prix 2018 took place on Tallinn Song Festival grounds on June 21st. Eleven best skilled contestants took part, 4 from Estonia, 4 from Latvia and 3 from Lithuania. So which one of them is the best in this field in the Baltics? The main reason or aim of this contest is, of course, to grow professionals, to stimulate, to motivate, to become the best professionals in their area. So this is the main reason why we are running this skill contest. So today we have spare parts specialist skill contest. So which means that we are challenging the professionals to show what they can do in area of selling the spare parts to the customers. All contestants are familiar with today's exercises because these are the tasks that they are performing on the daily basis. But in here the pressure of the competition is added and the tasks are not the simplest. Well, this kind of competition kind of forces people in the retailers to keep learning and keep developing their skills in order to be able to participate in these events. If they don't try to develop their skills continuously, then they may see colleagues in other retailers competing, and then it may drive them towards keep learning and developing their skills. The end goal, of course, is to satisfy customers and give them a good experience within the dealer. The contest consists of 4 different tasks, each one of them lasting for 45 minutes. The main prize is the visit to Japan to the week-long event where all the champions from all over the world are invited to celebrate their great achievement. There they get to know more about the Toyota company history and values and Japanese culture, to share experiences and thoughts with colleagues. I think retailers are very proud when their people are winning the contest. And I see a lot during in the afternoon. You will notice yourself that managing directors are going to come and they're going to feel really proud for their company, really proud for their people. So it's very motivating event, not only for the technician, but also for the whole organization. We as a company, we always put customer first as one of our main priorities. But in order to put customer first, we need to put our own people first also. Because only by developing our people and growing them within our organization, we are making sure that the customers are receiving the best service. So through people development, we guarantee that customer is coming first. The first task is called Microcat, which means usage of the electronic spare parts catalog. Every contestant has 10 customer requests for the price offer. Now they need to identify the correct spare part number using a computer, a program and their expertise. The task was we need to write part numbers and reasons why we choose it. See oli keerukas, et ei olnud kõik nii nagu töö juures, et kõik on ludinal, ladinal. Et oli selliseid väikseid näpukaid sisse visatud, aga ma arvan, et läks hästi. No, it wasn't hard. It was not difficult for me. It was like I do it, everything work. Yeah. Every day I look this. Yeah. Võistluspinge on juba, et see on nagu teistmoodi ja ütleme, igapäevatöös kliendiga otsest nagu suhtlust ei ole, et on tehnikutele pakkumiste nii-öelda väljalaskmine ja varused otsimine, aga kliendi suhtlust on, ütleme niimoodi, et vähem kindlasti.
The second task is selling accessories over a counter, face-to-face. The idea is to handle the customer's accessories purchase request for his Toyota CHR vehicle. A contestant has to do this according to Toyota standards and procedures and then submit price offer form to the customer. Задание было по аксессуарам у нас достаточно интересное, то есть продуманное. Немного занимает, достаточно много времени заняло, в принципе, смету считать. Ну, может быть, мелкий шрифт, там, ну ничего. Это повседневная, в принципе, работа, и у нас мы всегда так это делаем, мы работаем. Достаточно интересно. Машина, ну, это интересная, CHR, у него большое количество аксессуаров. Клиенту есть что предложить. Вот. Интересно. Ну, может, и не худший вариант, надеюсь. Ну, достаточно удалось, да. Может, и не на все 10 баллов, но я надеюсь, что неплохо. Здесь, ну, как бы сказать, волнуемся, а дома мы насчет работы привыкшие, и здесь больше волнений. Да. Так все нормально. Сказалось, наверное, волнение немного. Вот. Но я думаю, все в порядке. Написал, с клиентом поговорил, объяснил. Я думаю, что клиент остался доволен. Я надеюсь. The third task is handling customer spare parts inquiry for a Toyota Yaris vehicle. To be more exact, initial request from the customer is just a brake disc for Toyota Yaris, but considering Toyota standards, procedures and safety aspects, the contestants has to think wider and anticipate customer needs. As a result, the parts advisor has to bring to the customer's consideration the list of brake repair related spare parts and also to suggest brake fluid replacement. Siin oli nüüd puhas kliendi nõustamine. Kliendil oli mure, ei saanud autoga ülevaatused läbi. Pidin talle pakkuma siis erinevaid tooteid, et seda autot uuesti korda saada. Ja eesmärk oli siis see, mida rohkem müüd, seda parem. Ja arvan, et läks hästi. Piduri liugurid vahetaks samuti ära, nii alumise kui ülemise. Siis oli ka vasak piduriketas seespool roostes, soovitaks vahetada mõlemad pidurikettad ära, siis esimesed samuti -25%, siis piduriketastelt. Tüüpiline tööülesanne, midagi keerulist ei ole, lihtsalt tähelepanu, et iga asjaga tuleb õiged asjad välja valida koos nii-öelda lisaks. Ja kindlasti lisamüügi pakkumised. Kui minna põhjuse juurde, et miks see piduri üleüldse kulunud, siis võib-olla peaksime tegema piduri remondi. Kuidas läks, palju klient ostis? Tundub, et kõik ostis ära. Kõik ostis ära. No ütleme niimoodi, et see oli lihtne, kuna hooldusnõuniku töö on selja taga, et siis on nagu see lihtsam. Et võib-olla mõne jaoks oli raskem, aga minu jaoks oli lihtsam. Jah. No see pinge on praegu peal, et see nagu tekitab natukene sükest stressi ja võib-olla natukene eksimusi, aga ma loodan, et läheb hästi. The last task is to show expertise in 7 storage techniques used for spare parts management in a warehouse. A contestant is receiving a daily shipment of the spare parts and he needs to store those parts in the warehouse according to the spare parts procedures following the safety requirements, Toyota processes and standards. Laoprotseduuride ülesanne ehk siis teadma peab seal lao 7 põhitõde, lisaks siis ka müügi nii-öelda, kuidas neid õieti siis välja panna nii, et oleks ta lihtsasti arusaadav. Et no niisugune keeruline, igas majas on see erinev ja meil on ta selline, võrreldes selle süsteemiga hoopis erinev. Et tuli ikkagi mõtelda päris palju. No 90% on kõigil üks, aga see 10% mängib väga suurt rolli. So you have many tasks in one time, many problems.
and you have to do it maximally fast in one time. Ega selle 45 minuti jooksul targemaks ei saa selles mõttes, et kui sa tead mingit vastust, siis sa tead ja kui sa ei tea, siis ei tea. Et see aeg ei ole nagu määrav, sest et see ajamäär on nagu, mis ette antud on piisavalt pikk, et neid kõike teha. Ja veel, et selles mõttes, et kui sul tagant järgi ju ei tule enam meelde. I think that it's not enough. Publik ja kõik see tähelepanu, et sellist asja päris elus ju ei ole. Et eks ta on ikka täitsa teistsugune. Külma närvi on tarvis. This year the second and the third place winners were from Lithuania. Arvidas Benevičius from Tokvila and Karolis Norkus from Solorina respectively. The first place today goes to who's the first one? Guess. Meelis Nurmsaar, Elke Autto. The eventual winner was from Estonia, Meelis Nurmsaar representing Elke Mustamäe. He is already the 7th champion from Estonia. Lithuania has now 6 champions and Latvia has got 5. Lootsin väga ja tundub, et kõik läks nii nagu plaanitud, et eeltöö tasus ära. Kuidas üldse sa selle päeva neid ülesandeid hindad? Päris keerulised selles mõttes, et ei ole niimoodi, et lähed peale ja ütled, et näed üks ühele. Näiteks see lao ülesanne, et seal on ikkagi vaja natukene loovat lähenemist, et see ei ole päris nii, et nagu sul töö juures laos on, et siin on piiratud vahenditega ja piiratud asjad, siis pead loovat lähenema natuke. Seekord läks õnneks, et kes teab, kuidas kellelgi teisel läks. Kuidas oma konkurente täna siin hindad? Kõvad tegijad on kindlasti on kõvad tegijad, aga seekord mul läks paremini, tundub, et mul on hea meel. Sa oled saanud nüüd au ja kuulsust ja saad tegelikult ka väga väärika reisi Jaapanisse. Mida sa sellelt ootad? Alati olen tahtnud Jaapanisse minna, et sellepärast ma olen väga õnnelik. Toyota. Always a better way.